Acara ini disponsori oleh Pamirsa Penglimbakan COVID-19 Nasional mewali mawawa ring tanggal 3 Agustus warsa kali-tali kali-likur risampun sedurung nyani nanin tedun. Wilangan kasus harian kauningin ngelangkungin 5 talian diri. Pasien seda kauningin tedun saihang ring arahina sedurung nyane kantos likur diri. Pawahan sani kauningin kantun dasan diri. Lianan punika pawahan pasien kena kantun ring sor kasus anyar inggih punika mungguh ring petang talian diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyinayang pawahan kasus COVID-19 kantos 5 tali nanggu pitung dasa diri. Raris pasien seda wenten kali dasa diri. Dados nyane wilangan kumulatif pasien seda wenten langkungan 1 seket talian diri. Selantur nyane indik wilangan pasien COVID-19 sani kantun kerawat wenten langkungan stiman tali diri miwah suspek wenten langkungan kutus tali diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.